ngasi phong tongan masi phong sing amasum thokiba thawdo wathok singdigi maru oibe I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikei digi myam da thamsigi ahanmada Konrad Changmai Manipur da lakadori lakliba kumja English singani ga kungani thoi gi angan ba sarukta pangthokadori ba Manipur gi taragani thoi suba general election gi campaign da saruk yarana ba Nationalist People Party NPP gi national president oidiba Meghalaya gi minister Konrad Changma mathang thada Manipur lakadori Manipur dagi naha kaya marum NPP da yaurakpada Konrad Changmana thagatpa phongdokre lakadori ba Manipur gi general election da mayang Imphal kendra da NPP da mirep oinana uri khingbam Ramesh NPP da yaukre mana party asida yaurakpada taramna opagi thoram party asigi national president Meghalaya gi minister Konrad Changma gi official residence da taramna okre taramna okpadu da NPP Manipur unit ki youth ki president Laitonjam Zayananda su saruyaki Manipur da awon ba hong ba ma purakna ba NPP da yawbani haina su Ramesh na phungdokhi hairi atopa pawamana media da phungdokhi bu wafam khul laikai gi warep nate All Angtha election committee amadi All Angtha Maira Paibi gi mihutni haijaba miyoi kharana andro constituency gi ex MLA T Syam Kumar bu yaripok yambem gi miyamna sangmada athingba thamliba asi ngasi phawba gi manungda lakthoktrabadi constituency asigi intending candidate L Sanjoy bu Angtha area da sangmada athingba thamlakpa yai haina media da phungdokhiba wafam adu khul laikai gi oiba warep nate haina singdorakli Hiramasiga mari lainana ngasi Angtha maning laikai da L Sanjoy gi election committee na sinduna pangthokiba pawmising unaba mada committee asigi youth president ke Sushil Kumar na mathang sahi gi angan masarukta pangthokadariba Manipur Legislative Assembly gi mikal asida andro constituency da yamna free and fair oiba election ama pangthokna bo honari saira sida miyoi khrana irang sagatpagi mawong na thabak torokpa si yamna lebak thibani tholakliba wafam asigi matangna su committee na thigatluba matamda su khul asida candidate amatagi vote komba lakpada athingba thambagi wafam su amata leramde maram asina lakadaba election asida khul asigi miyamna tholakliba candidate sing asidagi afaba candidate ama khanduna miyam gi mihut oina thagatna ba hotnamina si haikhian su pausna su phungdorakli atopa paw manamo Assam da samugi attack ta nupi ama sire hari Assam gi Hojai district samugi attack ta sai nifuga mangarom surabi nupi ama sikre haina police na ngasi phongdokre police official amana phongdokpagi matungina thawdo adu ngarang numidang wairam Hojai district ki kaki police station gi manungsana leiba Erap Tharakhunda thokibani laikhidrabi nupi adugi maming Sinu Devnath kawi haina phongdokladuna official duna haiki mahak mayum gi thabak tawduna leiringaida samu aduna attack torokhibani amadi maduda mahak khudakta sikhi postmortem examination tawnabagi damak mahak ke haksang Nagaon civil hospital la pukre haina su official duna makhatana su phongdorakli atopa paw manamo Orissa gi BJP MLA da bomb gi attack tawkhibaga mari leinana manga fare Orissa gi BJP MLA Mohan attack tawrakhibagi thawdokta chenaba miyoi manga police na fare haina police official amana ngasi phongdokre Council gi superintendent of police Mitrabanu na haiki madudi haukiba numaijingda magida satharakhiba bomb gi attack amada chenaba miyoi manga mak ngarang fare Farab accusing adugi manungda amadi MLA asiga matam amada ka hena naknaba misak oiramani adubu matungda akaknaba issue kharadagi yanarakhidabani haiba thigatpagi thabak sathabadagi khangle haina sumangna phongdokli ASP na haki attack adugi damak accusing asina Harichandrapur leiba dealer amadagi country made bomb manga lekhi panba yabari haukiba numaijingda Orissa assembly da opposition gi hips oiriba BJP gi senior lusingba mabi program ama yaururaga Kaungjar town manakta liba Manduwati ki halakpada motorcycle amada lakwa miye anina maaki gari da bomb singlang silakhibani adubo MLA mabi amasum gari du tonglakpa atai miyoi sing attack adudagi asoi angam yauduna nanthok haurabasu maaki gari adudi amang ata khara thokibani haina pausna su report tawri
अतोप रिपोर्ट अमनमो जम्मू कश्मीर टेररिस्ट नुमई कापनाबदा JCO आर्मी पर्सनल अनि सिरे हाइरि कश्मीर की पुंछ डिस्ट्रिक्ट थोखिब टेररिस्ट नुमई कापनाबगी थौदो अमदा जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी पर्सनल अनि सिखरे हाइना ऑफिशियल ngasi फोंदोखरे ऑफिशियल सिंगदुगी मतुंग इना नुमई कापनाबगी थौदो अदु ngara नुमिदांग वाइराम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की मंदर सब डिवीजन की मनुंग सना लेबा नारखास फॉरेस्ट एरिया दा थोखिबने डिफेंस की वगांगलोय अमना हाइकी फॉरेस्ट एरिया दु आर्मी की कंबु अमना ऑपरेशन चथरिंगै दा टेररिस्ट सिंगना नुमई कापसिलखि नुमई कापसिलखपदुदगी आर्मी पर्सनल सिंगना हंदुना कापनाखि हाइना फोंदोलदुना महाकना हाइकी नकलानी के मरकता कापनाबदुदा JCO अमा अमसुम जवान अमा सोखि मातुना मखोय अनिमक लाइकनबा ngamdana सिखि हाइना वगांगलोयदुना फोंदोखलि हाउजिकसु एरिया दु मखाताना ऑपरेशन चथरी हाइना फोंदोलदुना मांगना हाइकी एरिया दु सिंगमान ओइबा मसुम सुकपना ऑपरेशन चथबदा कुदोंग सादबा मयोन हलि पानबा याबदि चलिबसै यसिदा थांगना लेबा ngamkhaiगी डिस्ट्रिक्ट अनि राजौरी अमसुम पुंछ सिक्युरिटी फोर्स अमसुम टेररिस्ट सिंग मरक्ता नुमई कापनबगी थौदो कया उबा फंगलक्लिबने हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरक्लि लोशिलकपोइना कंटेन खतंगा म्याम दा हापसरमगे कन्ना थरकप कार अमना तखाइबदगी सडिस्कट अमा सिरे कुन सोखले लैरेंबी दुर्गा की मूर्ति इसिंग थादनब लाखिब मियोय कांगबु अमगी मरक्ता कार अमा थरक्तुना तखाइबदगी मियोय अमा सिरे कुन्ना असो अपनंगले हाइरिब थौदोर सडिस्कट की जसपुर डिस्ट्रिक्ट थोखिबने गारीना तखाइबदगी सीखरब मियोय दु जसपुर की पठानगांव लेबा मसागी सही कुनग मथोय सुरबा गौरव अग्रवाल कौब मियोय अमनी हाइना खांगमंगमले असोकपसिंग अदु लयेंगनबगीदमक पाथलगांव सिविल हॉस्पिटल पोखरे हरि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जेम्स मिंजना हाइखिबदा सोलब मियोय अनिदी फ्रैक्चर लेबदगी अतै हॉस्पिटल सिंग रिफर तौखरे मियोय सिंग अदुबु थोमलंब कार अदु मेरून मसुगी महिंद्रा जाइलोनी मधु मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट थेली मीसिंग अदु तखाइरमलब मतुं गाड़ी अदुना मनाक नकपा साथ्रापारादा थौखिरमी अदुमोइनमक खुइसाउनरबु खुंजासना गाड़ी अदु तानकी मधु लंबी की नकल अमदा होंदोकलगा थमलमखि खोंबानदा थौदबदगी ड्राइवर न तोंब सीट अदुगी थोंग हांदोकलंब थेंगनखि अमदी थोंगनाउसिंग कायरमी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मतुंगिना थौदो अदुगा मरी लेना मरा लेरे हबा मियोय अनि फगतखि मखोय अदुदि मध्य प्रदेश की सेंग्रावली डिस्ट्रिक्ट की नि अमसुम ममिंग बाबलू अमसुम शिशुपाल सा कौई थोक्रिब थौदो अदुगी मतंगदा छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर भूपेश बोगेना अवाप फोंदोखरे मागना मरा लेरबा अमता लेमना थारोय हाइखि थासिगी अंगनबा सरुक्तसु यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा की मचानुपा आशीषना थौरखिब गाड़ी अमना मियोय मंगा तखाइदुना हाटखि मखोय सिंग अदुदि लौमी मरी अमसुम जर्नलिस्ट अमनी मिनिस्टर की खोंगसत अदुबु यनिंगदब फोंदोक्तुना शांति ओइबा मओंगदा प्रोटेस्ट चथखिबा मियोय सिंगदा कॉन्वॉय अदुना तखाइखिबने आशीष मिश्रा ममांग सयोल फजिनखि अमसुम थौदो अदुगा मरी लेना थोखिबा हिंसादा बीजेपी की वर्कर अनि यावनो मियोय अहुमसु सिखि हाइना पाउसना रिपोर्ट तौरी दुगा हौजिक ओइनदि पाउस मतांग सा लुसिनजरगे पाथोसगिब सोइखिब लानखिब यावरस म्याम नंगा पिगनि मतम की मरु ओइबे इ पाउसिंग अपडेट पिजर काइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम दा थमजरे एंड थैंक यू।